Sarihoti borpung borlangso bitilangso korkanthi war proglapena khoipota langke para phan kisung Assam Sarkar hin pen lo charli au samara phana ke joya kitab kiron ke pangche Jengkha pathu akla Malong kali tang dhonsing leng amen pen karbi kurpha football ka pathu ke che International Mother Tongue Day ni multilingual poets meet along Soito Academy pen Wikimedia hirbang welsingan se phanta ke phapon Lakhain koira poni lip constituency ke parlo pon Sarihoti borpung borlangso pitilangso korkanthi war proklapena khoipota rat langki hajia phana kisung pen kipejok je phanwe bisoning tia hin pen CM Dr Tuliram Ronghang la pen MSc Pavitro Rongpia long thengpia telong ke hangpon Lahaya rong arat non puanta kaching thora tomon Japon pe pinla Lahaya rong arat ke chuki hola deithor bomulangso bugijansi hithi kolad school kapacharli pencheng lok do anakenang sita wangna Barla hulote langke thepena pora tengpen hemchilion esi bang hemsi inang prong titisi ke ong posi hadake do arada tum herangkia phan nang thandu thengpia telong le dolote langke hatpen ke sapso ke joiban doji posi phan ke bega bang kupen herangkia phan nang thandu lapen bibisoning tike long lip helang hemrit sitawe bibisoning tike kai keta borpung borlangso pitilangso korkanthi warprok sarihoti akhoi pota ar longwoti arada tum phan langke papar loka saisi ke klem nanglo lasi nilip constituency arat ke thek ke chini akhia dat ke do tum sita nangra vek tha posi pherang ke long nachi thando Vivisan inti de laso jagat ke kuso jagat dang ha Sarihoti Kalijuni pupu parai harai ka cekap ko anak kisung dolo na to barkha sungpi di acha tangte labang so ke sarkar pen to na ki kimpima manang li jungjung se chikim la nili mithang jungjung lo di ta te pupu parai harai ka cekap ki anut pen ma a group pen poya lo ke kali anut pen sikak kep inut pen sikak ke intela bait ki pon boson sai bai tum han bang ke nang li inut sikak kep lo bai sikak kep lo kalang de tangte ani silong kon an ali long lo ale ke long bang ke protected lo sa ahut pen bang ke pharu tho ahut pen ke arui so kalang de intela ke nang li ki no ta dam long le lo bodak lo lo dak continue dak do lang ko di then hiji awe ilaga we si la hai chuklem kalang ba kalang de inde yang pisong sodo ma do de hidi ave long le ave ave di la si pensi ci pareng lo chepang reng lo acha to ante nang li labang so sarkar pen ko pilo ke puji sarkar tom hani le MSc tom han MSc ke nili ke ning hang kang tung bang ke te long bang le nang pite po ya lu la kalang de long don de seke kalang de si akirat nong pi ma po chining ri kalang to nili tum to an pen bor ipon po MSc hanang chingkipi po la thek an sitame hede la nili tum la social media pen dang lok la over phone pen dang lok ni tum chingkipi po de nang li la po anak kahani do lo nang li rat akam si ke claim rat kidu kisung si nang li ke claim lo pot chorolo nang le pha la pen si ke la pon lo sar tu atem ni li thik de the mane kidu kisung ta nili 8 baji thik de lo pote mu bang ke wai 10 pote nili sipapo kalang nili atem bang thik de ajo phero ta nang li kidu nang na palo 1 baji no 2 baji no ajo ta nang li hem ke lante la dung man na asap o kalang ma nili porial bang soksi ada semua Thang ni phai krit roxir ni Assam State Textbook Production and Publication Corporation pathiek pen AST PPC Limited of Hemtun along Assam Education Minister Ranus Pegoi hin pen lo charli osmara tuma phan panong PC Assam along ke do charli hemata school do ana phana ki joy kitab kiron pona je mek padopon pragyan bharatiya scheme khera pen si osmara phana ki joy pen kitab kiron warsai en pon labang solong medium sir kebla pen medium tres sir kebalam pangrum pet pen kado kabe kutti ke thomra lag koira hinira suri Pokebra near kep akitap akijoy pen kiron pon pangcheng lapen nonama jila near kebalong an pali pon lupusi education minister pangdakpon ini thang ni phai kret rok siar ni nijang kar benglong jeng khapa thuak lamalong
jengkha sport association mate pathek pan jes ya tumche patir pi ponsi karlitang dhon sing lengamen pen karbi kor football ka pathu kang hu kechengko bini ka pathu lage tungjang fc lapen hanjang fc tumang bongsi pathu pondo lapen ke tungjang fc tuma bangke thekang tang muna ga joini 3 pen 1 goal pen si chip hai pondet bini labang so ka pathu pona long ali hisar poman pen dhon sing timung hamren kes regional committee ame pu babul tawgi lapen kes jengkha head branch ame pu rupasen ti so pen chenglok penang anake thege dinga tumta chetong dongka mukam pen itu apirang ke janta be malong news 24/7 Aningkan wanga sonsi somendar ipialam arni international mother tongue day pen pachetonsi thang ni phain koira siar ni saito academy pen kapatir pipon webline literature series multilingual poets meet along kaprek ka khe toma phana sonsi ilma karbiya khe owe kimia hirbang wel singan se phanta ke phapon pedo lahai pen ajok sili tuma lama kitan so se chethandun ikpo halabang sorni alangli mesen pen hirjer ki hirdun ik thekjia pen an so se lamet lam chong kapangcho pon thekjia phan arnam angno hirjume hangpidun ikhor lona